राजस्थान पुननब होटनरंबा लुपा करोड़ 10 रोंगी ओइगदबा केजी 153 हेनबा कानी सिंह इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट कमांडोना प्लाईगी उ पुबा ट्रक अमदगी फागतपा ngamkhre इंजीनियर खरा थबक्तगी सस्पेंड तौबा अमदी टर्मिनेट तौबा खक्तना IMC दा लैरिबा सेंजा थुमजागी वारुइशन ओइबा यारोइ इंक्वायरी कमिटी की रिपोर्ट अथुबदा पुथोकदबनी हाइना MLA जोई किसना चेक्सवा थमलकली जुलाई 19 पांथोकदौरिबा लेबाक असिगी 13 सुबा प्रेसिडेंट खनबगी मिखलदा सिजुनगदबा बैलॉट बॉक्स अमदी पेपर न चिंगबा मिखलगा मरी लेनबा पोटलम सिंह ngasi इंफाल दा थुंगलखरे अमसुंग हौखिबा पुंग कुनमरीदा इंडियादा मियोय लिसिंग 13,900 सुपना तरुक कोविड पॉजिटिव ओइखिबगा लोइनना लेबाक असिदा कोविड की एक्टिव केस लाख अमा लिसिंग 19 चमरी 53 यौरे मैं बुखुरुमजरी अदोम नेंग्रिप सिंपैक्ट न्यूज नी रीना थिंगुजमना हौजी पुंजास फाउबगी मरोय पाउसिंग मियामदा पिजरी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट कमांडोना ngarang numidang pung 8 rom taba matamda प्लाईगी उ पुबा टाटा ट्रक अमदगी लुपा करोड़ 10 रोम ओइगदबा ओपियम कानी केजी 153 फगतपा ngamkhre इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट कमांडोना अककनबा पाव अमा फंगबदगी डिस्ट्रिक्ट असिगी SP KSI सिबकांतगी मिटिंग मखादा एडिशनल SP ऑपरेशन M अमित अमदी कमांडो OC P अचौबा कमांडो की इंस्पेक्टर गुणचंद्र चनम अमदी SI S बरुण लुचिंगबा कांगबु अमना मिनुथोंगदा चेक तौबगी थबक चथखी चेक तौबादुदा टाटा ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर RZ19ZZ0025 असी खामदुना चेक तौबगी थबक चथबा हौकी चेक तौबादुदा टाटा ट्रक अदुगी कंपार्टमेंटा सेमदोकपा बॉक्स अमगी मनुंगदा ओपियम कानी पैकेट 153 यावरंबा थेंगनरखी सेमदोकपा बॉक्स अदुदा यावरंबा ओपियम कानी सिंह अदु लौथोकलबा मतुंग मफम अदुदा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अमदी गेजेटेड ऑफिसर सिंह यावना सीज तौकी टाटा ट्रक अदुबु थौरखिबा ड्राइवर इंद्रनगर जोधपुर राजस्थान दगी सादिक मोहम्मद चही 94 अपोकपा साफी मोहम्मद सु मफम अदुदा पुलिस न फाखी फारब मतुंग सादिकता मखा ताना वहंग पहंग चथाबदा टाटा ट्रक अदुगी तोंगान तोंगानबा मफम सिंगदगी ओपियम कानी पैकेट 3 अमसु ड्राइवर अदुना पुथोरखी खुदकता मफम अदुदा ओपियम सिंह अदु पुथोक्तुना अमुखना एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अमदी गेजेटेड ऑफिसर सिंह की ममांगदा सीज तौकी पुलिस न मखा ताना वहंग पहंग चथाबदा राजस्थान दा पुननबगी दमकता राजस्थान दगी ओम प्रकाश कौबा मियोय अमना मसक खंगदबा मियोय अमा थारक्तुना ओपियम कानी सिंह अदु सादिकता पिरमखिबनी हाइरी हिरमसिगा मरी लेनना SP इम्फाल वेस्ट की कॉन्फ्रेंस हॉल दा पाउमी सिंह उनबदा SP KSI शिवकांतना लेंगाकना ड्रग की मायोक्ता चंगसिलकपा वार ऑन ड्रग्स 2.0 की मनुंग चना ओपियम कानी केजी 153 हेना फगतपा ngamba asi इम्फाल वेस्ट पुलिस की अचौबा माइपाकपा अमनी लमदम असिदगी ड्रग मरु फंगना मुथतपा ngamnanaba लमदम असिदा लैरिबा मियामनसु मतेंग पांगबियु हाइकी लोइनना सादिक मखा ताना आइन की ओइबा थबक पाइखतननबा इम्फाल पुलिस स्टेशन दा सिनखरे हाइरी The driver of the truck, namely Mr. Sadiq Muhammad, he disclosed that the above recovered suspected opium packets were handed over to him by one unknown person sent by his partner, namely Mr. Om Prakash of Jodhpur, Rajasthan, to transport it to Rajasthan. So he was arrested at around 9:10 PM and seized the recovered items at 10 PM by observing all necessary formalities. So in this case, we have registered a case in Imphal PS and we are inquiring as to who all are involved in this particular case. अमरोमदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो अमदी मोइरांग पुलिस स्टेशन की अपुनबा कांगबु अमना ngang near मोइरांग इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस पापादा चथबा अचत अवोक सिंह चेक तौबदा मियोय अमा पोपी स्ट्रो केजी 3 ग्राम चनी यांखै फागत पंगमले फारब मियोय अदुदी राजस्थान की कालियानपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना जोधपुर दगी बांसी लाल चही 18 अपोकपा वाइपा राम निहाइरी ngasi ayu pung 9:30 taba matamda Bishnupur Police ki SP and Herozit Maitai gi pautak matung inna additional SP operation Roni Mayengbam amadi additional SP law and order Satyam Takhelambam ani gi mityang makhada OC Y Sakti Sen yauba kangbu amana chathaba Moirang Electricity Office manak ngangkhalawaida achat awok sing check tawbada Churachandpur romdagi tamna Imphal tamna kihom bora kaya haplaga lakba chaka 12 panba truck
LPT 3118TC registration number R19GB 5912 khamduna check taurubada kihom bora sing adugi manungda poppy straw kg ahumga gram chani yankai rongi oigadaba bora angoba chani ga taranipan yauramba theinakibani hairi hairiba potlam sing adu Guwahati dagi Rajasthan tamna punana rambani hairi faraba miyoi adu potlam sing adu ga konana Moirang police station da sinakre loinana Bishnupur district police commando kangbuna lokhalakliba thawong adubu pukning thogat poina Moirangi MLA TI Santina selgi manasu khutsinakre Imphal Municipal Corporation IMC da miyamgi yamlaba sel manghalambagi wathokta mari leinana SO mari suspend tauba aduga amana thabaktagi terminate taukiba adu IMC da aranba thabak taure haibagi chapchaba khudam changdamni IMC gi engineer khara thabaktagi suspend tauba amadi terminate tauba khaktana wathok asigi waroishin oiba yaroi inquiry committee gi report assembly gi nongju mifam loiba fawbada state asida leiriba miyam da khanghan gadabani haina thangmaiban kendra gi MLA khumukcham joy kisana cheksilwa thamlakli khoyathong da leiba masagi yumda paumi singa unaba amada MLA khumukcham joy kisana hai IMC gi wathok aduga mari lenana SO kharada chairak piraga waroishin oiba yaroi IMC na chairak pi kiba SO manga asi mahaka mamangda hanana unajakre SO Singh Asina Thangmaiban Kendragi Manung Channa Ward number 1, 2, 3 Amadi 25 ta Taugadaba Thabak Singh ki list ama pirami Thabak Singh asi IMC Amadi Inquiry Committee na identify Taubirabra Masigi Mathakta Mamangi term da IMC ki corporator kharana office ta laklaga SO Singh da nongmaina namlaga makhoina suriba Thabak Singh karigi bill chandribano haiduna aki akhang pokhanba thaudok kaya tauki IMC की corporator सिंगना SO engineer सिंगदा नोंगमै नमलगा थबक तौहनबा हाइबा असिमक यामना लाइबक मचा तादबा थवोंगनी हौजिक नोंगमै नमलगा बिल साहनबा SO सिंगी थबक सस्पेंड अमदी टर्मिनेट तौख्रे अदुबु नमदना नोंगमै नमलिबा contractor सिंग अदु कदाइदा चटख्रे GG रोंगमै नतबा contractor कया अमगी ममिंग पलमी मखोय अदुदी FIR चनबा अमदी फाबा उदे मखोयना फ्रीदा Thamliba Asina Karigino IMC gi Ghost Contractor gi Wathoki Inquiry Report Assembly Session Manung Fawbada Mawonda Yahola Kadabani Natrabadi House ta Puthoklaga Committee Semlaga Thigat Hangani Haina MLA Asina Wahang Taurakli IMC manung da thoibase makoi ni am nungai tan angak pa kumai ni South Indian film do dre sathi hai corporator kharana la aga office manung da nungmai sadaga namaga karigi bill chandri no mi paisa I balore kanda na thabakta nungmai na kap ro na nungmai sali hai IMC ki corporator sing engineer sen nungmai sadaga namaga bill chanan ba bise yam na leibak macha ta da ba heidi film da po tau to winning ore Manipur da tawle rem bise yam angak boy hai ta nungmai namaga bill sangir sing duty suspend chakre terminate taure imung manungi thabuk pusiram sing tu makoina kibane khangli tawna hojik mara laire na thabuk te lokthok mara laire thabuk te lokthok di Madurai da chenari mi sing dire kai da urake GG rong moina taba Madurai involved over contractor mayam makoin haire makoi mayam du ngasi bo manung da FIR lokap su ute pha bu su ute makoi mayam sine free da thamisi kari Nakalamaromda tha sigi tangkun manga dagi haugadawriba assembly gi nongju mifamda JDU na hauzik Lairiba Laibak asida support tauragasu miyamgi oiba isuda chap chana thengnagani JDU na corruption amadi drug ka mari lenaba isu singda hiram amatada compromise tauroi assembly session asida JDU na public issue lakpa matamda assembly da pukhatlaga khananai nagani haina MLA asina thamlakhi Janata Dal UG legislative leader ama oina koi government da support tauri hojibok tauri adubu public issue lakpa matam khutikmakta akoi assembly da madu issue da pokhatkani corruption gi matang drug gi matang nisa thengnabai matang sida kari wafam tara compromise tauroi honorable chief minister na chu masida yam kana thawai yauri hedana akoi na su laibak interest ko government support tauri bani ro matam gi issue ma ama akoi house da thamaga laibak mayam gi swathar da thabak taujagani mayam punamana su Manipur da drug gi amasung corruption Putana Honabada, Puna Mateng Pangselaga, Biraga, House Nasu, as over Todang, Lonaba, Honorable MLA Kudimusu in Apple Tosiri.
ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 19ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ 16ꯂꯛ ꯁꯨꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯕ ꯕꯦꯂꯣꯠ ꯕꯣꯛꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯦꯄꯔꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯃꯤꯈꯜꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯊꯨꯡꯂꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ स्टेट असिगी ओइना चीफ इलेक्शन ऑफिसर की लोइशंगदगी सीनियर ऑफिसर अनी यावना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की एडिशनल सेक्रेटरी रोहित सापमना पोलम सिंह असिगी ngasi नुमित युंगबा मतुंग पुंग अमगा मिनिट 45 ताबा अदुवाइदा दिल्ली दगी इम्फाल एयरपोर्ट ता थुंगलखिबा इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 6E2615 ता पुरखिबनी पनबयाई ECI की माइकैदगी मिखल असिदा सिजनगदबा बैलॉट बॉक्स बैलॉट पेपर स्पेशल पेन अमदी सील तौरबा मिखल ग मरी लेनबा पोलम सिंह असी मागी स्टेट सिंगी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर लोइशंगदगी सीनियर ऑफिसर यावना असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर सिंगना दिल्ली द लेबा ECI की मयाई लोइशंगदगी लौरननबा खंगहनखिबनी असोय अरान यावदना मिखल असी पांथोकननबा अकनबा चेक्सल थौरांग लौखटपगा लोइनना मिखलदा सिजनगदबा पोलम सिंह असी पुबदा निंगथिना ngaksenanaba चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमारना लाउथोखिबनी। I came along with 2 officials. Like we have received the polling materials from the ECI. Is it for the concern with the presidential election? शिवसेना मणिपुर स्टेट यूनिट तगी तांथोखरबा पार्टी असिगी कैंडिडेट ओइकिबा मिरेप अहुम पार्टी की चना कांगलोन थुगाइबदगी पार्टी की मिफम अमना अमत ओइना वारेप लौतुना तांथोखिबनी हाइना पार्टी असिगी प्रेसिडेंट एम तोंबिना फोंदोरकली हिरम असिगा मरी लेना इम्फाल की बाबूपरादा लेबा शिवसेना मणिपुर स्टेट यूनिट की ऑफिसटा पौमी सिंगा उन्नबदा पार्टी असिगी स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट एम तोंबिना फोंदोरकपदा मणिपुर पांथोखिबा कुमजाइंग लिसिंग अनि कुनगनिथोय की जनरल इलेक्शन दा शिवसेना की मिरेप ओइखिबा मियोय मरी की मनुंगदा पार्टी दगी तांथोखरबा वारेप लौखरबा मियोय अहुम अदुदी टीटी हाउकी तोइजम देवेन अमसुंग निंगहोर जाजोनी तांथोकपा असिदा यावदबा KH रंजित यावना मखोय मरीना पार्टी असिगी स्टेट यूनिट की अयाबा यावदना शिवसेना की मुंबईदा हेड ऑफिस दा चतुना पार्टी की कांगलोन थुगाइदुना सेल थुंगा मरी लेनबा वाफम अमदी स्टेट यूनिट की मायोक्ता वाफम कया थमलंबगी दमक्ता मखोय की मथक्ता एक्शन लौखलकपनी हाइरी पार्टी की कांगलोन थुगाइबदा यावखिबा KH रंजिती मसागी मराल याजबगा लोइनना ngakpinaba hairappadagi तांथोकपा दुदा यावदना मतम खरा येंगलगा पार्टीना तांथोकप्रा नत्रगा तांथोकतबगी वारेप लौबा याय हाइना पार्टीना यानखिबनी हाइरी लोइनना होखिबा जुलाई की तांग 3 ता पांथोखिबा पार्टी असिगी मिफम अदुना महाराष्ट्रदा शिवसेना अमदी BJP की अनौब लेंगाक अमा सेमखिबदा हराउबसु फोंदोखि लोइनना हंदक पांथोकदौरिबा ADC अमदी लोकल बॉडी सिंगी इलेक्शन दा पार्टी असिगी मिरेप थादोकपा अमदी थादोकतबगी मतंगदा सेंट्रल लीडर सिंगा स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट गा पाव फाउनरब मतुंगदा फिरेप लौबा हाइना मिफम अदुना यानखि हाइरी। स्टेट असिदा कोविड-19 की मरी सुबा वेब यौरक्तुना पॉजिटिव ओइबगी चांग वानखलक्लिबा असिदगी ngakthoknanaba लेंगाकना लौखलकपा चक्सिल थौरांगी सरुक अमा ओइना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की माइकैदगिसु आंगनवाड़ी सेंटर अमदी क्रेस सेंटर सिंग जुलाई की तांग 2 फाउबा थोंग लोननबा ऑर्डर थोखरे डिपार्टमेंट असिगी डायरेक्टर NG उत्तमना थोखिबा ऑर्डर अदुना चाही 3 की मखादा लेरिबा अंगांग सिंग वैक्सीन कापतबना कोविड लैना लौनगदबा याबगी अकीबा लैदना मखोइबु मसा मउ फनना लेहननबा थौरांग अमगी मखादा आंगनवाड़ी सेंटर अमदी क्रेस सेंटर सिंग हांगदननबा फिरेप लौबनी हाइरी पनबा याबदी एजुकेशन एस डिपार्टमेंट असु करंग लेंगा की मखादा लेरिबा स्कूल एडेड स्कूल अमदी लनाई स्कूल सिंग जुलाई की तांग 23 फाउबा थोंग लोनननबा ऑर्डर लेख्रबनी। BDF सिंगना फंगलिबा थागी तोलोब असी हेनगत पियु हाइदुना ngasi जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट वाकत निफम चथखरे जिरिबाम BDF गार्जियन एसोसिएशन सिंधुना जिरिबाम की बाबूपरादा लेबा कांग्रेस भवन ममांग चथखिबा वाकत निफम अदुदा जिरिबाम BDF गार्जियन एसोसिएशन की प्रेसिडेंट S सुशीलाना हौजिक मणिपुर लेरिबा BDF सिंगना लौरिबा थौदांग असी यामना चावी BDF अमना पुलिस अमदगी तादना थबक तवी अदुगा BDF सिंगना फंगलिबा थागी तोलोब असिदी मतम असिगा चानारक्तबा अमदी इमुंग मनुंग पुबा कोनारक्तबना मरम ओइरगा खुदोंचादबा कया मायोकनरे
Lengakna athuba matamda BDF singna thengnariba khudongchadaba mayam asi yengduna BDF singi tolob hengat piu haina appeal tawrakli wakat infam aduda icha BDF singi punsi manghan biganu aikhoi icha singi damakta hanba leitana lepli haina thaba placard kya sejunaki BDF na sujari batabak se pungpun mari se police taki hena moina thabak se sui hai batai maram de ekoi no ujaba matamda BDF khaktane ekoi na ayam da thabak se uri se pungpun mari se atopa auta moi se thabak su haidopa ngamjadra bani adagi sahi na ga matam yam salak paga atopa thabak thigada badusu matam je BDF to loigre adagi mokoi gi phangjari ba posina di kari gumba mata su kona ba laitre BDF lairiba singsi khoi gi tolop se hengat pina na ba mieng singsen biu haina minister Hiren gi nundung na haijari Matang Swaisida break amalogjoge break ki matungda Malem amadi India gi leriba COVID-19 case ki update amadi Manipur amasung maling gi tongan ba pausing puduna lakchage impact news pu meeting tadun lebiu Heritage Convent, nurturing talents for tomorrow, congratulates mega stars of heritage. Nomaitem Dhanajit and Tanish Tongbram, who secured second position. They will be given a choice of ₹5 lakh or either a car. The 5 superstars of heritage will be given a cash prize of ₹2 lakh each. Ketrimayum Rajkiran, 8th ranker; Matilda Laurembam, 11th ranker; Gloria Gontojam, 12th ranker; Jyotika Rajkumari, 17th ranker; Khwairakpam Dayarani Devi, 24th ranker. Admission open for class 11 science. For more information, visit our school website www.heritageconvent.com. Admission open. Manipur Education Mission Higher Secondary School की academic session 2022-23 की class 11 science की admission process हौजरे. HSLC अमसुंग CBSE छात्रसिंग की ओइना direct admission की खुदोंचाबा पिजरी. Class 10 exam दा 60% and above फंगबा छात्रसिंग की ओइना 100% free admission, free uniform, textbook अमसुंग free monthly fee ओइगनी. Below 60% फंगबा छात्रसिंग की ओइना free admission अमदी textbook पिजगनी. G NEET थानिंगबा छात्रसिंग की दमक school असिना integrated program कया अमसु पाइखतजरी. Akupa Marol Gidama Ghari Airport Road Imphal Laiba Manipur Education Mission the School के office order लापियो HK Jewels Private Limited, Mumbai, Maharashtra. Chahi tara taret hena miyam gi sevada lichiraklaba 100% International Gemological Institute na certified tauraba Kisna Diamond Jewelry. India khakta natana country marifu mangada Kisna Diamond Jewelry gi ningthiraba jewelry items sing mayam na pamna seasonary. Adomsu amuktang nenshin biraktuna adomgi apamba Diamond Jewelry kanbiyu. Outlet address VCH Venture, Puripok, HDFC Bank Building, 2nd floor. The pinnacles of success. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNACO School. Excellence in Education. Khanganjaba Panthavi Housing Finance Company Limited amasung sister company singi maikai digi khangalakli madri company sing asidigi loan lawkraga defaulter oina lairiba loan member singna lakliba July gi tang tarak manga Englishing aniga kunithoi faubgi manungda isa gi loan due sing adu singdok pigadabani hayengmak head office amasung brand office singda lakpiraga due amount sing adu singdok piu thausa bidrabadi isa gi property sing Sarfasi Act 2002 gi makhada auction tok charagani hana auction tauba yauk Kanghanjari ba sister company sing Uripok Toramam Lekai Imphal. Presto Personalized Wonders Imphal da nauna hangdok jare hairiba sida personalized gifts, corporate gifts, awards and mementos, home decor, office rubber stamp na chingba potlam sing mafam asida phangbigani ngasi maglangsing birau Tilak Ras Enterprises Presto Thangal Bazar near Kasturi Tong Imphal. Contact number 0385-244-9025 natraga 98621-00456. Mayam bu mukana taram nokchure bulletin asigi makha taba pau miyam da pizari. Lebag asida COVID ke active case lak amaga listing kontrani thoi chamri yankhai tareta hengat kre.
Hausi pung kun mari da India da mioi lising tara taru ka chama pan supna taru COVID positive oiki. Hauki ba pung kun mari da COVID tagi mioi nifu manga laikide. Hausi apun ba laikidaba masing lak manga lising kun manga ka chamnga tara na mapan sure. Hauki ba pung kun mari da COVID naramba mioi lising tara manga ka chamri nifu taret fagalaktuna discharge tauki. Apun ba discharge tauki ba masing na crore mari lak kuntra lising tara mathoi hele. Hauki ba pung kun mari da COVID tagi fagalakpagi chang na chada marfu tara nipan dasmik mari mapanda hanthaki. Hauzik faubada India da COVID ki apunba case masing crore mari lak kontra taruk lising humpumapan hele. Nakalamarom malim gyoina COVID ki apunba case masing crore yangkai taruk lak kontra mathoi lising taret hele. Malim gyoina COVID tagi lekitaba masing lak humpu humdoi lising humbudra taret hele. Malim gyoina COVID tagi fagalaktuna discharge taukiba apunba masing na crore yangkai humdoi lak yangkai taruk lising taruk hele. Manipur da khunda minariba furup kanglup khudimak amata oibagi wakalon sagat minaduna tangdu leitaba amadi chaukhatpa state ama oinaba punna hotna minasi haibagi paudamda nongmagi oiba consultation program ama ngasi hawbam marak chingtham lekai da pangthokre thauramadu United NGO Mission Manipur District Network Committee amasung ima nasillaga People's Resource Development Organization PRDA sponsor tauduna Rethinking and Questioning the Futures of Manipur Haibatim da Pangthokibani. Thoramaduga Mari Lenana United NGO Mission Manipur gi Imphal West District Women Committee gi Convener S. Radha Piari na Fongdorakpada Manipur Hairiba State asi Hangatna Yengbada Armed Forces Special Powers Ek Apspagi Marumda Army Singi Miot Minai Domestic Violence ki Chaitheng Community Masel gi Marakta Unkhatna Bagi Thaudok kaya thokiba lamdam amani Hairiba mamangda thengnakiba issue singa si state asida makha tana thoktanaba amadi hauzi state asida thengnariba potchai gi mamal wangkhalakpagi issue drug ki issue amadi cyber crime gi issue singi solution ama puraktuna purup khudimak amata oina punna mateng pangnaraga chaukhatpa state ama oina ba punna hotna minasi haibaki wakhalonda thauram asi pangthokpani hairi Thauramadu social scientist Dr. Dhanavi Laishramna chingba masak nairaba intellectual kayana saruk yaduna wangangki. Potsai tangkhalaiba mayam sugumba lambi thong khalaktriba punamak se aikoi kaidauraga phadage haiba loinamak suna lau singuda mobile se thoklakpadagi nupi angang singda soklaiba yamna domestic violence nangiba adegi Facebook sida makhan makha kya thagattana adugumba crime mayam ama nangba adegi adugumba pot mayam do akoi tawdana na ba akoi se mateng pangnaraga mangda thokkiba thodong mayam do akoina tungsida amuk hana kauthoknaraga yamna ing tappa imung manung santi oiba adugumba leibak ama porakpada koi punna hotnamina si haiba pandam dugi makhada ne akoi ngasi akoina district khudingi chatchatana sugumba program pangthok District Administration Thobal na sinduna lakliba July gi tang 15 Irai numita Thobal District ki oina miam gi numit pangthoklagani haina Deputy Commissioner Ahanthem Suvashna hairi Thobal District DC Office ta pangthokpa paugi mifam amada Ahanthem Suvashna makhatara duna hai Chaliba tha sigi July gi tang 15 dagi hauraga tha khudingi ahum shuba Irai khudingi oina miam gi numit asi pangthoklagani Numit asida district asigi miyamna laingak na piriba tongan ba scheme kaya asi ki khudong chaba lobi hau loinana miyamna lakpa matamda isa ga mari leinaba che chang amadi ai bacherol purakna baso hairakli miyam gi numit asibu mai pakna ba hotna bada district asigi miyamna mateng pangbiyu amadi sogat piyu haina DC Ahanthem Suvashna miyamda appeal tawrakli akoigi miyam gi numit asida akoina tawjagadori basi akoigi department ayamba maru oiba department akoigi beneficiary akoigi scheme mayam paiba department gi news sing sida laigani aduga akoigi praja sing lakpiraga magi pendaba magi haining iba mayam du akoigi lairiba officer sing sida habiba yagani numit sigi akoi pung mapan ga makhai taba matam dagi akoi miyam gi numit ki thoram hojagani adubu registration dawbodi akoi ayuki pung nipa makhai dagi hojaraga akoigi ayuki pung 13 makhai fawba akoi mi laga registration tawbiba yagani Village Poverty Reduction Plan ki achievement
मेला अमंगसी थंबालखोंग जूनियर हाई स्कूल दा पांगथोखरे मेला असि थंबालखोंग जीपी ना मफम अदुगी अकोयबदा लैबा क्लब अमदी VLF सिंगा खुचनदुना पांगथोखिबनी मेला अदुदा कोंगबा लाइश्रम लैकाय अपुनबा VLF अमदी थंबालखोंग थौनाफबी VLF की मखादा पाइखटपा तोंगान तोंगानबा थबक सिंगी पोथोक सिंग उठखी Manipur State Rural Livelihood Mission की मतेंगा लोइनना पांगथोखिबा मेला अदु हौदोकपगी थौरमदा अथोइबा मिथुंगलेन ओइना सरुक याखिबी इम्फाल ईस्ट जिला परीक्षण की उपाध्यक्ष डॉक्टर खेत्रीमयुम तमाना लैंगाकना पीरिबा स्कीम सिंग असी खुंगंगी मनुंग हंजिनबा मफम सिंगदा लैरिबा मियोय सिंगदा फंगननबगी वाखलोंदा मेला असी पांगथोकपनी हाइना फोंदोखी गवर्नमेंट की साइड की पाइरे स्कीम से एक PRI सिंगा BLF सिंगा एक मनुंग अंजन चंगदना एक थीरुब मतमदा लेप आउट तौबसी याममद्रे खर कतमक नाइरमे खर कत नाइरिब सिंग मैम सिंगो मसे को लाकपिरिब डिपार्टमेंट की स्टाफ सिंगस्टेदा एक हैंड ओवर तौगनी अदुगा दरकार लेब मथौ ताब मैम सिंगो ngasi registration अदुमक पांगथोनबगी खुदोंग चाबसे को फंगनी अदुगा थोगलेब मैम सिंगसिना ताई एकोना सर्वे दु फंगक मैम सिंजे फुल पार्टिसिपेट तौई कंपलसरी मखोय सामसा की रेस्पोंसिबिलिटी दो अकोय फंगन ngangani हाइबगे अदुगा थाजबदु था Repertory of Wari Liba Manipur na Sinduna Numit Mangani Chupna Chathagadaba Wari Liba Fangnaba Haibadi Wari Liba Festival Nasidagi Wahengbam Lekai Radha Mandap Mantopta Hudokre Festival asi Sangeet Natak Academy New Delhi gi meeting makhada Repertory of Wari Liba Manipur na Sri Radha Mandop Satsangalupka Kutsamnatuna Pangthokpani Numit Mangani gi oiba festival asida tongan ba district mangadagi lakpa wari liba artist tara nasarukyari ngasi festival asibu hogdopagi tawramadu nungi oiba warol piratuna Repertory of Wari Liba Manipur gi director Takhelambam Shyam Kanhaina Wari Liba hairiba art form sing asi nongmagi mangshilakuna art form asi lamdam asidagi mutkiba yapgi fivamda lairiba asidagi kharada oirabashu kanba ngamnanabagi wakhalonda Sangeet Natak Academy New Delhi gi matenga loinana festival asi pangthokpani haiki हौदोकपगी थौरमसिदा अथोइबा मिथुंगलेन ओइना सरुक याखिबा आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर की फमपुरिबा लौरेमगम किशोरजितना वारी लिबा हाइरिबा आर्ट फॉर्म असि असेंगबा मसक मांगहंदना मतमगा चुनाबा मओंगदा हौरकलिबा मिरोल सिंगना पामगदबा मओंगदा करमना चंगसिनबा यागदगे हाइबदु खनबगी तंगाई फदबा लेई मसिना आर्ट फॉर्म असिबु कन्नब होटनबदा अचौब मतेंग ओइगनी हाइना फोंदोखी फेस्टिवल असि ngasi hogdokpa numita Thobal district ki Charangpatagi Wari Liba artist Laimayum Suranjoy Sharma amadi Imphal West ki Khumbongdagi Hidangmayum Tomchau Saramana Mahabharat ki tongan ba tangkak kaya gi matangda wari liduna wari saruk yakiba singgi pukning chingsinki Chet Hoi Haina Mingthonba Iramdam Manipur Artists Association Imagi Nauna Puthokadaba Sumang Kumhaigi Yaifa Thoni Thauram Association Asigi President B. Neta Chandra Sarmagi Brahmapur Nahabam Bamo Laikai the Labayum the Pangthokre Lila Asi Maru Oina Machin Maupagi Oiba Nushinabagi Mari Amadi Imung Manungi Nushinabagi Wari the Yumpam Oiba Lilani Yaifa Thoni Thoramaduda Manipur University of Culture ki Assistant Professor Dr. Makhon Manimong Saba Manipur State Sumang Lila Council ki President M. Purnima Shilaima Directorate of Information and Public Relation DIPR ki Retired Director Megha Chandra Kongbam IMC Lamphel ki Director N. Ranjana Devi Amadi Ima ki President B. Netra Chandra Sarmana Sarukyakhe Chet Hoi Hairiba Lila Asi Okram Kunjone Iba Lila ni aduga Lila Asibu Lamjing Lamtak Libana Git Chandra Chongtham Amadi Tengbang Bana Khekman Deven ni Lila Asida Khekman Deven Git Chandra Tony Akoijam Sur Athokpam Khekman Ratan Arun Oinam Sur Chan Somorjit Moirang Amadi Child Artist Laishem Bana Saktam Langli Naharol Kongthang Artists Association Miyamna Chakthekpi Party Hairaga Sukhangna Balila Party Asigi Nauna Puthokadaba Sumang Kumhai Hu Polangi Yaifa Thoni Thauram Pangthokre
hu polang hairiba lila asigi aifa thoni thoramadu lamfel supermarket laiba Sankar Cinema Hall da pangthokibani Ranjit Ayekpamna iba lila asibu lamjing lamtak libana Arapti Joy amadi Tengbangda Dakeshoni lila asi maru oina war on drugs da yumpham oiba lilani lila asida KH Dakeshor Arapti Joy Shyamchan TH Henrik Krishna Aeroplane Dolmani Vidyasagar Moti Hengang amadi Surendra na saktam langli DM College of Science की English Department की Head ओइरिबा Dr. Chingangbam Saratpu Council of Higher Secondary Education Manipur कोसेम की Chairman ओइन हाप्रे कोसेम की अनोबा Regular Chairman अमा हाप्रिबा फाउबा Dr. CH Saratpu in charge Pasista Chairman ओइन हापगी Order अदु Manipur लेंगा की Deputy Secretary Education S Thanglanchian Taitomna The Manipur Higher Education Act 1992 की Section 12 की Subsection 2 की मखादा ngarang थोखिबनी पनबा याबदी कुमजा इंग्लिशिंग अनि तरा मरीदगी इंग्लिशिंग अनि तरा तरेट फाउबा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर बोसेम की सेक्रेटरी ओइरंबा डॉक्टर CI सरटना कोसेमदा चही तरुकलोम चेयरमैन ओइरमलबा डॉक्टर L महेंद्र की महुत सिंगदौरिबनी Mission for Integrated Development of Horticulture की मखादा District Officer Horticulture and Soil Conservation थौबाल न सिंधुना थौबाल अमदी कक्चिक गी लौमी कुंट्रा मंगादा खारिफ लौरो की ओइना उहई पानबा पांबी सिंग येंथोखरे उहई सिंग अदुगी मनुंगदा सेम लफू अमसुंग ड्रैगन फ्रूट याउरी District Officer Horticulture and Soil Conservation थौबाल न सिंधुना थौबाल DC की ट्रेनिंग हॉल दा पांगथोक पथरम अदुदा थौबाल की डिप्यूटी कमिश्नर अहंथेम सुभाष District Officer Horticulture and Soil Conservation थौबाल O Bijaya Lakshmi अमसुंग Horticulture की AO Y Pradeep न सरुक्या के थौरम की सरुक अमा ओइना DC अहंथेम सुभाष न हाई लौमी सिंगना उहई पानबा पांबी सिंग असी पुकनिंग चंगना चेक्सिन न थादुना उहई मरांग कायना पुथोक्तुना मसिदगी हौदोकननबा होटना होगदबनी हाइब वाफम थमकी अरोइबदा बुलेटिन असिग हेडलाइंस अमना म्यामदा थमजरी राजस्थान दा पुननबा होटनरंबा लुपा करोड़ 10 रोमगी ओइगदबा केजी 153 हेनबा कानी सिंह इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट कमांडो ना प्लाईगी उ पुबा ट्रक अमदगी फागतपा ngamkhre इंजीनियर खरा थबक्तगी सस्पेंड तौबा अमदी टर्मिनेट तौबा खक्तना IMC दा लैरिबा सेंजाक थुमजागी वारुशिन ओइबे यारोई इंक्वायरी कमिटी की रिपोर्ट अथुबदा पुथोकदबनी हाइना MLA Joy Kisana Cheksilwa Thamlakli July 19 da pangthokadoriba lebak asigi 13 suba president khanbagi mikhalda sijinagadaba ballot blocks amadi paper na chingba mikhalga mari lenaba potlam sing asi imphal thumlakre अमसुंग हौकिबा पुंग कुन मरी दा इंडिया दा मियोय लिसिंग 13 सुबना कोविड पॉजिटिव ओइकिबगा लोइना लेबाक असिदा कोविड के एक्टिव केस लाख अमा लिसिंग 19 चामरी हेनख्रे